سلااو لۆ بن تەماشەوانی نێژایên ڕووداوێ ئەم بە هەفپەیڤینەکە تایبەت لە پێشبەری وەنە وەزیرێبەرێ یê çandinî û xۆrakê yê Tirkiyê bi rêz Mehdî Eker ji AK Partiyê mêvanê min e vê carê em ê behsa pêvajoya aştî û çareseriyê bikin li Tirkiyê ka gihîştiye kîjan astê hêvî û bendewariyên wan ji vê pêvajoyê çi ne gavê ku li pêş wê bêne avêtin çi ne divê çi bin divê çarçoveyê de em ê baxivin bi rêz Eker tu bi xêr hatî careke din serçavar hatî ez dixwazim hema yekser em ji gava dawî dest pê bikin komisyona wekeviya netewî ango hevkariya netewî û biratî û demokrasiyê hata avakirin endamên hemû partiya tê de cî girtine heta radeyekê hatiye hûn karê komisyonê heta vê kêliyê çawa dibînin di rêya xwe de weke ku hatiye tesewwurkirin diçe weke ku em dibêrin tiştê ku di vir de mexsûd jê ev e ku ev kesê yanî numayendeyê wan azayê vê komisyonê em bêjin ji sedî temsîla ji sedî not zêdetir ya gel a netew gişî temsîl dikin îja ew li hev û din guhdar dikin û ji derva jî em bêjin ger ji bürokrasiyê ger ji em bêjin wekî din ji akademiyê û kesê em bêjin ji gel ê ku hinkî divê ewkê de divê barê de hinkî ew bûne em bêjin xweyî fikirin xweyî rayîn ewana li wan guhdarî dikin gaye jî ev e ku zanî ku meriv fikrê xwe ji hev re bêje meriv li hev guhdarî bike meriv karibe hev û din fêm bike û xwetê xwe şûna evkê xwe yanî hevalê kesê hemberî xwe meriv karibe xwetê xwe şûna wê îja ew wê li me gişa em bêjin çi numayendine dûr da çi azane kî tê wê derê evana giş bi hev re wê giş hev û din fêm bikin ku hev û din fêm kirin dûr de wê fikrekî müşterek mexsûdekî müşterek derkeve gaye jî ev e ne ku em bêjin qerarê bistînin lê feyda wî çi ye kara wî çi ye kara wî ev e ku vana temsîla parlamentoya Tirkiye dikin ji sedî not û zêdetir îja sibê gavê din wexta ku seranser were ku wan gavê din bavêjin di wê derê de evan numayenda ew ê partiyê xwe ku kîjan partiyê temsîl dikin ew ê partiyê xwe malûmatdar bikin wê ji wan re bêjin çi zanî hatiye çi tesewwur hatiye çêkirin ew ê ji wan re bêjin û di wir de îja ew ê bive kar û feyde ji van qanûnê nû ku derkevin di wir de ew ê xwe bide nîşandan ne ku îro evana rûnenê wê xwe bi xwe hinkî qerara bistînin qerar ne ew e ev komisyon ne ji bo hav ye ev komisyon ku hinkî zanî bi dûrehî û bi kûrî li ser tiştê li ser vê barê bifikirin û suala bipirsin û cewaba bistînin û dûr de tesewwurek ji wan şê bibe û bi vê tesewwurê jî pêş dar lê tu nexşereyek nehatiye danîn gelo mesela kengî dawî li proseya çekdanîna PKK tê kengî êdî wê PKK çekab temamî deyne dene hêvî dar xanım ev ya ne proseyekî ku em bêjin sibê wê biqede ne tişkî wisa ye ev ya gavê mihîm û giring ev e ku ev çekdanîn e çekdanîn
سمبوليكية تشك دانين از سلاحي وتشكي جبوتا الهمبراتا از استعمال ناكم نيتا من نكو استبكوشم نيتا من كو ناس خسارة بدمتا لنيتا من چيه ليتا من كو محفوظو كو دار بكن و بيتشي ام چه تخوازم تچه تخوازي از چه تخوازم ناي گوتن كو تشتي كو تتخوازي قش راستن و ناي گوتن كو تشتي كو از دبيجم جي قش راستن اويا دفردا اما دست بمذاكرة بكن تچه دخوازي يعني اوي ام بيجن همبر چه دخوازن و الدولة العاليكي و اوج العاليكي ويرونني ويجا خوا بخوا ام بيجن دنافوان دا پارلمانتر هنه بيجن دم دا مجلسي دا تشكي عاليكي جوي پروسيسي باش اوه كو دست مجلسي دا بدست پارلمانترا اف پروسه و پیش دهره وجا کو پیش دهره هم تکلیه پارلمانترا بقلبه هي بخلقه هي وان جوان هم فكره دستينن هم جي فكره ددوان هم معلومات جوان دستينن هم معلومات ددوان يك شيء افا ايدن جي افانا قش تشكي تمثيل لكم هر یکی پارتیا که وان هیا هر یکی بجیکی و مربوطن هر یکی ام بیشن دولت ده نتیجه ده انجام ده و قرار که بستندن ام بیشن و چه گاو بین آویتن جعالی دموکراسی و جعالی ام بیشن حق و حقوق و جعالی پروردهی و جعالی وان آردن چه اجتماعی چه پرسانات چه او کنه و به شکلی هره وکی دنکو معرف پر بزار بکه بیجا يعني هيك معرف جهاف تير فهم نكريه معرف قرار هنكي بدا هيك او قرار معرف سبي معرف تيخا شوبا كدن و افشي بفلشه امشي فيها ناخوازن امشي تخوازن كو هنكي بتمكين و هنكي باوك بحذر هنكي بحذر و باوك ام بحرن بقرار و بزانبون ام بيشتهرن و اوجي فيها اوجي درباست به يعني نا باندورك كو يعني معرف پر لازمك نها هركو آلي بجاكي نيتا هف فين دكن أنا نيتا دتشت يعني سهل وبسيط أنا يك تشكتنا يعني كشتنا ولا خستنا بيفشنتنا أفيا أوليتي دا مرف بله إيد دوياجي كاجا ورا برسي ما تشنا أم فان برسي خوا روبرو يعني بهفرا تيكيلا ما زيادة بفا أم محفوظن باش فهم بكن ومفان برسا بهفرا بريك ديمقراطيك أم فان برسا جي چارسر ويدمي بريزا كر أو كسن كو وكا نشاندانا نيت باكيه جاكي خوشوتاندن ويدمي هنا دورة وگراوان بو تركيا وصا خويايا دنا بفيهاوي أنا دزانن كو تشك نا سي امبيجن سي كاليشن بله يعني دنا سري زيدي 40 ساليه دور دا هم تشك و بمبان و تقين و قلق يعني تشتنا و امبيجن تشكيلاتك مزن جهاتيه تشيكرن اوانا بهفرا زاني جعالية جهة دولتي كسي متخصص وانا بوانا تاكل وان هي نهاية او بروسد مشا شو دمشا اما هرتشت صال راستي بله البرشابان ابي البرشاب او شو اصول جوساتنا بله او اصول جوساتنا اصول نا اصولك درست بجيوه چما ايكو زاننجي ايكو دنزاننجي هر کس بتشكي بيجا وهيكو ببلشا غاية جوه نأفا
غایجه بأصولات وبسهولات ومرف زاني إرادة مرف هبه مرف وي أنجامك باش زاني بفسري بله بعقوبت کرد دبیجن ام همی پیرانه پرانیا کردان دبیجن ام پشتگیری دکن کو پکه ایدی جکا دینه شر نمینش بر دوی باوریه دنه ایدی به شر اف دعوه اف دوز ناگیجه تو دبره تشکی کم بیار نامشه لی دبیجن گلو پشتی وی امی وکه کرد چه بدست خن و دستور ده مناس بکن وکه کرد بیناسه ما و دستور ده هبیانا زمان ما و سربست بیانا اوانا گش اف بحث جی هی دروژه پیشی آمده يعني پشتی کو گاف و وانا هرن احتیاج چه تنه چیه چتنه زاني وانا و بين مجولتن و بيابنا ويا يعني ازجي نزانم تكسي نزانه ايرو يعني تكسي كو ويا سوالا چه جوابا و سواله بده ايرو دا تنه مرم نكاربه و گاف پیش دهاره و کاما گوچه السري ده أنا هي بروسيسا أول يعني بشوتاندنا سي كلاشي بتاني تشك نهاتنا داني نقد يعني قاف بقاف تشي نيت قنجة نيت باشا أرمانج باشا قنجة ودوي شوبي دجي دوي ريكي دجي ريشكي دجي دشي وباشي دشي نيت جبالكو إرادة هي وقنجة امجي اكناكن مرف پر دوام تشتاده لزبك مرف هيك عجول به هي كو زاني تشت الهفكه برياكو تركيا آماده يجوية كيرا جو هرتنا كدستوري را دانا اوجب في هاوين ها آماده دستوري بي امبيجن رايا قل بي رايا زاني قشتي او تشكيله ممكنه تنقاري جبروي مرف لازمه كو في المجلس ده بريد قوميسيون ام بيجن كو فكر كوي وساجير شيبو باكثر او كا خوجي نسابه خوجي اعلان كرن قوتن ج سيا دو بله بوشي داني و قرار بستندن دور دا درکت هاتش پارتی خورا گوتم اوانا جد پارتی خود وی ورا مجلسه مجلسه دا وی اف تشکل بکه و پاش دا ایجا کو بو قرار اندنا اجبروی هاوی بگو جسدی نوت اگر کوانا مجلس زانی جسدی نوت قبول دکه بله وش بکید هندره مجلسه دا اف چه بوه یعنی نه هیلنگو بگیجه ام بیشن جاره که به وحل بجارتنه بشه سر صندوقه بلکی وساجی ایجاب نکرد هنداره مجلسه ده او قرار بستندن او بگه AK Partiye amadekari kiriye komisyoneke ji 11 kesan ez neşaş bim hatiye damezrandin ji bo destûrê. Ji berê de ji bo destûrê di sala 2006-2007 de AK Parti heye wê çaxê zanî hinkî xebat kirin ji bo destûrê lê wê çaxê em bêjin ew neçû serî. Îja partiya me ji serê ser de em dibêjin ku ev destûra ku tarîxa wê hezara sala 1980 di duya ye heştevekî ye ji wir de vir de em dibêjin ku ev destûr lazim e ku bêguhartin ev ya bi vê destûrê naçe lê belê tiştê ku em dibêjin o tiştê ku van partiyê din dibêjin evana her du ji hev cuda ne lazim e dûr da em bi şekilkî bigihêjin hev ne bi vî hayî be ekseriyet çênabe yê ku ekseriyet çênabe zanî wê bipelişe yani naçe serî ji ber wî hawî ew mutabeqat ku em dibêjin mutabeqat gelek giring e ku mutabık bin yani kış çîkî yani heye meclise de
ئەوانە مطابق بن بەئەکسەریەت یعنی تشتێک و نیساباوی بنگەهی داهاتیان نویساندن دەستورە بنگەهی دوور داهاتیان نویساندن بۆی ژێم باوەرن بۆی تشتێ گاڤری باش پێ ناوێتن لێژێ ئەو کێدە یعنی ئەم بێژن ژی ئیرۆدە ئەوانە هەنکی ژێ تەفەڕعاتن ئەوانە بەرم نزانە چونکە پێشتە ڕۆژێ پێشتە ئەوانە بێنگ و هاتن و هەنکی تەکلیف چێپن ئیرۆدە تشتنێ کۆنکرێت هێژی نەبوونە ئەو یعنی وسا دەرنەکەتنە ناوێ Ez dixwazim pirseke min jî derbarê ziman de be zimanê Kurdî ji ber dirapirsiya de jî piraniya Kurdan gotine yek ji gavên girîng ku em li hêviyê ne ew e zimanê Kurdî jî bibe zimanê perwerdê wê ev yek gelo zimanê perwerdeyê de miştara bêjim zimanê perwerdeyê de Kurdî ji xwe heye ne ji îro weke dersa bijarte heye dersa bijartê heye ئەوکە لە زانینگەها لە زانینگەها زانێ دوور دە پەروەردە سەربەستە کوردۆلۆژی هەنە ئۆڤەکی دنجی ئەم بێژن لیسانسا زانینگەها دوانە دەشخوا هەنە ئەف سەرەدا 15 ساڵە هەیە ئەمما هێشتارە بێژم زانێ ئیرۆ تبێژی ئەوانە هەنێکی تشت هەنە ژوانڕە هەنکی شغلێ بنگەهی لازمن نه به دستور بنگهی بتنه جبو تطبیقات جبو پراتیگه لازم ام بیشن که کس نظام به ام بیشن تی و اوه که ام بیشن مدرس و مدرس هم که چند مدرس تهنه تی چند کسا زانی اوی زمانی پرورده بکن ئەمانە کاریên تەکنیکی دیێ هەبن ئەوانە بنگەهی ئەوانە یعنی ئەو ژێ ڕۆژ بە ڕۆژ تێ ڕۆژە کو احتیاج چێ بوو ئەنا مەسەلا هەڵبژارتنێدە ئەم بێژن ژە 30,000 40,000 ساڵ ئینسان زانێ سەردەدنێک و زانێ وی زمانی کوردی هیم ببن ئەڤە پڕ هەندەکە يعني شوي أو تنا يعني تم مانع إيرو جبروي تنا تمانا تنا يعني كي بخوازه بيش زارو كي خو في زمان كردي زمان واني دايكي بوان بدا فهم كرن بدا تعليم كرن جبو فيربوني راسته تو أستنگ نينه لي جبو كو ببا زماني پرورده او ایدی بابتك دیگه بر خلق دبینها مثلا زاروی مکردی بخوینه و پیش را ببچه یعنی و ببچه و چوابی دامزراندن اوانا همو وانا قش قاف بقاف لیوکه پرنسیپ دناوا اک پارتیه ده دجایتی هی الهمبری ویکی دناوا اک پارتیه ده جو ده بی هنه کسی هنگی هنه کزانن کچیه چه بحثه و هنگی گهنجه کدو او قوان ده دروزنامه وان ده زینه وان ده اف پرستنه اف پرستنه جاوانا گش دوی بارده دوی مدتی ده و بین آخافتن و بین مناقشه کرن و نتیجه قرار بستن ما بحثا کردی کرست خوازم لور یکسر هما هاته پیشیا من او ماموسته کی اولی بو خلقه جلمرگی هکاری بو جبر کو روژا این خطبه بو کردی خونده بو هات بو گرتن جزوه هات بو گرتن لی دو بیر در خستن گوبرا بچه حبسا مالی فقیر یعنی دی گلکی بی طاقت بویا بیر بویا براستی دور دا اوکتنه دور دا بحقوقي وكاكو از تصانم مانعتنا كو يعني ام خطبه بكردي به طبيب كردي تنا ويدا مي اف تشتين وصاچ ما روددن بريز ويا نزارنا جارنا هنكي كس هنا كو ام بيجم جبر خدا هنكي تشراتكم جبر خودكم ام بيجم دجيكي دا ياكي ام بيجم خوي او خوي صلاحيته او بحقوق بقانون قاف كده وجه تشكيتك او جي تشتكي غلطه
و پێشتە دگافشوندا بەدگەڕە تشکمسا ji ber tiştek ez zanim çima tune xutbe de eslê xwe de yek şêş ve zimanê erebî ye te ayeta dixwînî hedîsa dixwînî selawata didî ev yê bi erebî ye ew jî ne bi Tirkî ye ne bi Tirkî ye rasta nerasta لێ ئەوە دیانەتێ دە بە حەفت زمانان هەر هەفتە خوتبە دبێژە هون دikarin بە حەفت زمانان بدن ئیسپانی تێدەیە ئیتالی تێدەیە gelek zimanên biyanî têde ne Kurdî têde nîne Ama tune ew Spanî û ew kî şixwe bi tetbîqat te ew kavî tune yani ew ya tiştê ku dibêjî ez ne fêmberî wî vê malûmatê me ez dizanim bes yani bipirsim lê weka ku ez dizanim tu mane û tu ew ji ber li ser wî havî tune zimanê Kurdî ku xutbê hatiye xwendin û ew xutbe em bêjin weka ku zanî nedirêde be ya ne qanûnî be ew tişkî wisa lazim be ku tune be çünkü berê jî hebû yani em bêjin 5 sal berê jî 10 sal berê jî 15 sal berê jî xutbeyê ku dixwestin weaz û xutbe zanî em bêjin roja înê beriya xutbê weaz û nesîheta dikin مەبەستا من ئەوە ku di malpera rêveberiya diyanetê de meselên dibê bi vî zimanî hûn dikarin xutbê bidin lê bi Kurdî nabêjin ew ya tijim yani ez lê binêrim bê çi behs e ez ê bipirsim lê weka ku ez dizanim asteng nîne bi Kurdî dikare ew melayê bixwaze dikare bi Kurdî jî xutbê bide cemaat bixwaze bike çi gotine cemaat ku bixwaze yani cemaat tu çi cikî zanî xutbê dixwînî cemaata te jî giş Kurdin û bi Tirkî nizanin ya jî bi zimankî din mijûl dibin kesî din ew kene غerîb hene te çi bikî berê yê em bêjin 40 sal berê rast di dewra ku em bêjin ew hatibûn esker hatibûn ez bêjim ama di van salê dawî de di dema di îdara AK Partî de evan yasaya giş hatin standin berê em bêjin kes bi zarûyê xwe di ewkê de di zindana de bi zarûyê xwe jî nikaribûn Kurdî mijûl bûn ew jî me rakir ew yani astengî me ew astengî vekirin rakirin ez bêjim nerazîbûna xelkê li hemberî wê yekê ye dibêjin rast e dibe ku pratîkê de hebe bi Kurdî jî xutbe tê dayîn çima diyanet zimanê Kurdî jî nexe nav wan zimanê dinê de mebest ew e ew ya nizanim yani ew ya zêjê lê binêrim ez bi texmîn em texmîna min ew tişkî dinê ye belê mesela girtiyên siyasî kesekî weke Demirtaş beriya çend roja Birêz Bülent Arınç jî behs kir di gotareke xwe de got divê kesekî weke Demirtaşê dî net zindanê de be kengî wê ev kesana fikra xwe gotiye çima meselen nayêne berdan ew di destê daha prosesa adlî de ye û di vê prosesê de di wê prosesê de ew muamela wî tê ew kirin ne weka wî ne ew bi tenê weka wî gelek însan hene ku hê ya di hepsê de ne bi şekilê ya mewqûfin ya mehkûmin ya em bêjin hukmê wan hene ew proseskirine ew ne îşê min e yani ne karê ne şoxlê min e lê nakevin nava vê proseyê de weke niyeteke baş girtiyên siyasî bêne berdan dene evana giş li ser şertê demokrasiyê ne ku demokrasî pêş ve here û ya jî em bêjin çi ew li te hatiye îsnadkirin çi cürm ji te re gotine te alîkariye terorê kiriye ji ew hiqûq cewaba wî dide ne em bêjin siyaset siyaset çi dike eger ku bi hiqûq manakî hebe astengî hebe siyaset wê astengiyê ji rastê radike siyaset ev e siyaset qerar di bedêla
جهه حقوق د سیاست قرار ناده ابن دموکراسی گلکی سپاس برز مهدی اکر وزیر برای خوراک و چاندنیا ترکیه میوان مبو تماشاوان میجا حتی هف بیدین کدن هر شاد بختوری